Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге 17-ci сабакты өтөбүз. Кана 17-ci сабакты ачабыз бардыгыбыз. Биринчи эле диалогдон баштайлы. Бүгүн диалогдон мурда өтө турган сөз бар. Бүгүн муну өтөбүз. Карычида. Окутуу. Негизги формасы. Карычида. Кадимкидей эле таазы алынып чыштайт, алынып салынат. Карычи плюс сеё болсо карычисеё, карычисеё, окутуңуз деген буйрук. Карычи плюс о жусеё болсо карычо жусеё, карычо жусеё, окутуп коюңуз, окутуп бериңиз, окутуп коюңуз, сураныч. Ушул суранганды бүгүн үйрөнөбүз. Кана эмесе баштайлы, диалогко көңүл буралы. 공책이 있습니까? 공책이 있습니까? 공책이 있습니까? 뎁테르 барбы? 예, 있습니다. 몇 권 드릴까요? 예, 있습니다. 몇 권 드릴까요? 예, 있습니다. 몇 권 드릴까요? 오와 말, 간차 다나 베레인. 한 권 주십시오. 한 권 주십시오. bir dana beriniz. 한 권 주십시오. 여기 있습니다. 여기 있습니다. бул жерде. мына деген сөздү корейлер бул жерде деп айтат. 여기 있습니다. 가방, 가방, sumka. 가방 좀 보여주십시오. 가방 좀 보여주십시오. sumka, пожалуйста, көрсөтүп коюңуз. 가방 좀 보여주십시오. sumka, пожалуйста, көрсөтүп коюңуз. 이리 오십시오. 이리 오십시오. бери келиңиз. 이리 오십시오. бери келиңиz. Кана эмесе башынан баштап бир сыйра окуп коелу. 공책이 있습니까? 공책이 있습니까? 뎁테르 барбы? 예, 있습니다. 몇 권 드릴까요? 예, 있습니다. 오와 말. 몇 권 드릴까요? 간차 штук 베레인. 한 권 주십시오. 한 권 주십시오. bir штук 베링이스. 가방 좀 보여주십시오. 가방 좀 보여주십시오. sumka, пожалуйста, көрсөтүп коюңуз. 이리 오십시오. 이리 오십시오. бери келиңиз. Эми көнүгүүлөргө өтөлү. 주스, 주스, 속. 주스가 있습니까? 주스가 있습니까? 속 барбы? 예, 있습니다. 오와 말. 몇 병 드릴까요? 간차 бөтөлкө 베레인. 예, 있습니다. 오와 말. 몇 병 드릴까요? 간차 бөтөлкө 베레인. 두 병 주십시오. 두 병 주십시오. эки бөтөлкө бериңиз. кийинки сүйлөм. 봉투, 봉투. конверт. 봉투가 있습니까? 봉투가 있습니까? конверт барбы? 예, 있습니다. 예, 있습니다. 오와 말. 몇 장, 몇 개, ms, 몇 장, 간차 штук. 몇 장 드릴까요? 몇 장 드릴까요? 간차 штук 베레인. 세 장 주십시오. 세 장 주십시오. 3 штук 베링이스. кийинкиси. 양말, 양말, байпак. 양말이 있습니까? 양말이 있습니까? байпак барбы?
예, 있습니다. 예, 있습니다. 몇 켤레 드릴까요? 켤레, 몇 켤레, 간짜 봐라. 몇 켤레 드릴까요? 몇 켤레 드릴까요? 간짜 봐라 베레인. 네 켤레 주십시오. 네 켤레 주십시오. Dört para veriniz. Kiki söylüyorum. 닭이 있습니까? 닭, 독. 닭이 있습니까? 닭이 있습니까? 닭이 있습니까? 닭이 있습니까? 닭이 있습니까? 예, 있습니다. 몇 마리, 간짜 바ş, 베레인. 몇 마리 드릴까요? 예, 있습니다. 오와 bar. 몇 마리 드릴까요? 간짜 baş, 베레인. 5마리 주십시오. 5마리 주십시오. 뭐다 айтқанда 5마리. 5마리 주십시오. 5 dana, 5 baş veriniz. 이kinci 권유구. 책을 보입니다. 책을 보입니다. Kitapti көрсөтөсүз. 책을 보입니다. Kitapti көрсөтөсүз. 책을 보여 주십시오. бүгүнкү грамматикая. 책을 보여 주십시오. Kitapti көрсөтүп коюңуз. 책을 보여 주십시오. Kitapti көрсөтүп коюңуз. 이것을 가르칩니다. 이것을 가르칩니다. 문우 위르뜻. 이것을 가르칩니다. 문우 위르뜻. 이것을 가르쳐 주십시오. 이것을 가르쳐 주십시오. 문우 위르뜻 고잉우스. 이것을 가르쳐 주십시오. 문우 위르뜻 고잉우스. 잠깐 기다립니다. 잠깐, biraz 기다립니다. күтөт. 잠깐 기다립니다. 잠깐 기다립니다. biraz күтөт. 잠깐 기다려 주십시오. 잠깐 기다려 주십시오. biraz күтүп коюңуз. biraz күтө туруңуз. Кыргызча ситуацияга жараша которо беребиз. Элге түшүнүктүү болуш керек да. 잠깐 기다려 주십시오. biraz күтө туруңуз. 이름을 씁니다. 이름, 앗, 씁니다. жазат. 이름을 씁니다. атын жазат. 이름을 씁니다. атын жазат. 이름을 좀 써 주십시오. 이름을 좀 써 주십시오. атыңызды, пожалуйста, жазып коюңуз. 이름을 좀 써 주십시오. атыңызды, пожалуйста, жазып коюңуз. 돕습니다. жардам берет. 돕습니다. жардам берет. 좀 도와주십시오. 좀 도와주십시오. пожалуйста, жардам берип коюңуз. 좀 도와주십시오. пожалуйста, жардам берип коюңуз. 그것을 설명합니다. 그것을 설명합니다. 그것을 설명합니다. аны түшүндүрөт. 그것을 좀 설명해 주십시오. 그것을 좀 설명해 주십시오. аны, пожалуйста, түшүндүрүп коюңуз. 그것을 좀 설명해 주십시오. аны, пожалуйста, түшүндүрүп коюңуз. Keyinki сүйлө, keyinki көнүгү, үчүнчү көнүгү. 책, kitap. 책을, kitapти, 좀, пожалуйста, 보여주십시오. көрсөтүп коюңуз. 책을 좀 보여주십시오. 책을 좀 보여주십시오. 책을 좀 보여주십시오. kitapти, пожалуйста, көрсөтүп коюңуз. 예, 보여드리겠습니다. 예, 보여드리겠습니다. жарайт, көрсөтөйүн. жарайт, көрсөтөйүн. 예,
보여드리겠습니다. 잘айт, көрсөтөйүн. 한국, Корея, 풍습, салт, 풍습을, салтын 좀, пожалуйста, 가르쳐 주십시오. үйрөтүп коюңуз. 한국 풍습을 좀 가르쳐 주십시오. 한국 풍습을 좀 가르쳐 주십시오. Кореяның салтын, пожалуйста, үйрөтүп коюңуз. 한국 풍습을 좀 가르쳐 주십시오. 예, 가르쳐 드리겠습니다. 가르쳐 드리겠습니다. 가르쳐 드리겠습니다. 오바, үйрөтүп коёюн. 오바, 잘айт, үйрөтүп коёюн. 예, 가르쳐 드리겠습니다. 선생님 이름 деп айтпайбыз. 선생님 성함. 선생님 이름 деген аты. 선생님 성함. 선생님дин аты. Сиздин атыңыз. Улуу кишилерге айтабыз да. 선생님 성함을 좀 써 주십시오. жазып бериңиз. 써 주십시오. жазып бериңиz. 선생님 성함을 좀 써 주십시오. 선생님 성함을 좀 써 주십시오. Сиздин атыңызды, пожалуйста, жазып бериңиз. 예, 써 드리겠습니다. 예, 써 드리겠습니다. 써 드리겠습니다. 예, 써 드리겠습니다. 오바, 여기서 잘айт, жазып берейин. 잘айт, жазып берем. 좀 도와주십시오. 좀 도와주십시오. Пожалуйста, жардам бериңиз. Пожалуйста, жардам берип коюңуз. 좀 도와주십시오. 예, 도와드리겠습니다. 예, 도와드리겠습니다. 오바, жардам берейин. 문법, грамматика. 문법을, грамматиканы 좀 설명해 주십시오. 문법을 좀 설명해 주십시오. 설명해 주십시오. 문법을 좀 설명해 주십시오. грамматиканы, пожалуйста, түшүндүрүп бериңиз. түшүндүрүп коюңуз. 문법을 좀 설명해 주십시오. грамматиканы, пожалуйста, түшүндүрүп бериңиз. 예, 설명해 드리겠습니다. 예, 설명해 드리겠습니다. 예, 설명해 드리겠습니다. 잘айт, түшүндүрүп берейин. Урматтуу окуучулар, урматтуу көрөрмандар, сиздерге бул 17-чи сабак, мына 10-чу сабактан баштап бир аз кыйындап баштады. Эгерде нагрузка көп болуп аткан болсо, анда кайра башынан биринчиден баштап кайталап окуп көрсөңүздөр болот. Корея менен тааныштар бар, Кореяда мүмкүн жүргөндүрсүңөр, азыр аябай популярный болуп атпайбы? Эгерде чыдап аягына чейин окуп кое турган болсок, анда бизди ийгилик күтүп турат. Азыр 2020 жыл. 2020 жылда Кореяга экзамен тапшырып өтүп кеткендер айына 100 000 сом алып иштеп жүрүшөт. Биз дагы жөн эле отура бергенче окуп, үйрөнөлү дагы экзамен тапшырып Кореяга баралы. Окууга барабызбы, жумушка барабызбы, саякатка барабызбы, үйрөнүп алып бара турган болсок, бизге аябай ыңгайлуу болот. Толук материал керек болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Ылдый жакка комментарий калтырып койсоңуздар болот. Же болбосо бул номерге WhatsApp жазсаңыздар болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.